Ibi ni ibikikoko mu mezi 9 gusa uyu mwaka wa 2024 mu Rwanda birabaye. Abarwayi ba malaria bikubye kabiri ndo impamo ya Mungu mu 2023 twari turi kuri testo mame none twamaze kugera kuri pasendo mu mezi 9 inkuko byatangajwe na RBC. Malaria ni indwara mbi cyane, isuzumishe hakiri kare. Malaria bikinisha n'amahitamo yo kwirinda. Dusukure ubwiyongere bw'indwara bwahinduye isura. Isagara, Bugesera, Nyagatare na Kirehe, Nyanza, Kicukiro na Gasabo byugarijwe cyane. Dr. Mbituye Umuremyi Ayimabura aratubwira ko n'abarwaye malaria iyi kato biyongereye. Bavuye kuri Sefifibi bageze kutuze. Malaria ni indwara mbi cyane, isuzumishe hakiri kare. Malaria bikinisha n'amahitamo yo kwirinda. Dusukure Karisafiye mu mbwirwaruhame aratubwira mu kigo nderabuzima cyacu imibare irarenga. Ugereranyije n'umwaka washize tiyongereye pe. Dr. Ayimabura ati ingamba zirakomeye mu turere nobe tuzahaye turatera imiti kugira ngo twirinde iki cyorezo. Mu 2023 yababaye abarwayi bagera kuri miliyoni 5. Malaria igikatuye hitanye shepsto. Twibuke ayo mateka twirinde. Malaria ni indwara mbi cyane, isuzumishe hakiri kare. Malaria bikinisha n'amahitamo yo kwirinda. Dusukure Karisafiye mu mbwirwaruhame aratubwira malaria igikatuye hitanye shepsto. Twibuke ayo mateka